Ni wirikire bwako mulithiria wa Mwiru TV uri na Jumatano indongi iri tariki 6 mweri ni June mwaka ni 2025 kankwate weni kirinteto cia Mwiru TV muthenya bitawa tiri mbabu na mutongori wa ndukimbithiro ni Mugira na uriti ndukimbithie kucumiria kuciandikithia aringi kura mbere ya kithurano twititika 2027 Mugira na uriti ndukimbithie kucumiria na kuromba iti mwanya bya kisiasa harawite kaitanika kinyite ka ndukimbithie kutongoria kulukina uriti ndukimbithie baitikire kutumira buthu kunia siasa hebra mwandiki wetu wa Nteto Mutugi wa Kiambi akutumenyethia batwe twendukimbithie itobati kwithirwa twitonyanaga kana tugi participate ga kimantu ja siasa mono siasa cio kuria mugongo ujuniro ni Mugira umwe watongeria bambe umbithi Wandia Nyaki West na achuaga gite kia MC wa Wandia jikire kithurano kia mwaka jwa 2022 agikira mbe umbithi gwitonyithania na twanya twa utongeria na njira ya kurungama kirite mwanya kire kithurano twitite akiuga nthiguru kagitene gaka nigarukite kumana na utongeria bureku bwa Rais William Ruto akiuga mbe umbithi ni bathomete bunene na bari tayari kugwata njara mbe umbithi ni kenda kujukia utongeria ngiromba ndukimbithi baratureaja na barabangi tutiaja tumbe kwithwa tugitonyana na mantu ja kwaka nthiguru yetu kana mugongo jwetu mono siasa na inya ki other development jonto education na mantu jangi ja maingi so ndingi baromba 2027 tukendo karwato akare 2022 onto indonere youth ikigurirwa nchobi na mantu jangi baka thukia kithurano na mantu jangi thaiji itwethirwe tutonye siasa ni twina akiri tutikugurirwa nchobi tutikugurirwa into bingi tuija kura tutigitite tutiringite kura kubati Kurukiro ni narombete mbe umbithi kagitene gaka kwebukana na gutumirwa ni ana siasa muno kagitene ga kampeni na njira ya kugurirwa nchobi na nkuruki guciandikithia kura kwithirwa mbe umbithi ni bobare na gichunji gikinene aja nthigurune ngenda kuromba antu babethi Gen Z babochita Gen Z na batu ja alpha tumbe gutetheka kuregister kura tukibande to register kura nikenda next time tumba kuthwa twiringa kura no population yetu ni nyingi lakini no tumba kuthwa turegister kura tutiumba kuthwa twitarwa turi antu babega bena numbers cha kutara tongeria so youth ndingiromba bo register kura na bolinge kura butegurira ncho butiete influenced kenda tumba gutara tongira bagwaka mugongo jwetu Kiripotera Meru TV magichigo bunge kia Northimenti Beita Mutugi wa Kiambi. Iwe sana mariki wetu wa Nteto Mutugi wa Kiambi no ntoba ribotu na njira inkinyaniro na tutana mbere na Nteto cietu ikundi bya kururu iri rwarera nibyo nanite kuria kwanirwa ko nikiraba kuwa batono tethio bwa kigina kianga faru wete mona kwithira baita kirimesa Emmanuel Kathumba na kunenkanira mandikithia yo batona utethio kuma kirobisi ya mubunge wa Mwekuru Karambuka Ilemia harani neba muromba kutira neba kugunika kumani na kigina kiangafu mwandiko wetu wa Nteto mwende wa laiboni na kulikithia Ekuru barabethaira bari kundi na kuma kethone roire rwarera gicigo mbunge kia Bore ni bachumirite kumeneria mbunge wa Mwekuru Elizabeth Karambuka Ilemia bakiwa kuma ratonya kitene ni kuiba baibaswa kwina mbeca cia ngafu ndita bakinyela kinyani ni kinya nyuma yo ya kwerio sikinyela onto batombeta witethio ya ikundi brabinge kaunti ne ya Meru kuria karika kuiga kwa aritwa Kairemia nandi tugakwira njo nya tukumenye nya tuturi antu bakwendete nandi tukwenda kuona muno ukareka twete gita rinene tutakumenya wejo tukiungire tukwendete turiungira na muteje cia utethairia atukoromba mama Elizabeth Kairemia ndibibinge ko tutonanga bati otegintu tona kia gwatane na government nandi tukumuromba neci mare nene buru mama na turikane kuruba tonaza ito thithagia Sairok ituriunganirira Mwekuru na kathina tugeta kumutega itukumuromba buru aje oni kwina antu batura ruire rwarera na twina thina muno ari meta marinya geta kirua
na wetu kithwene ta ukinya nande batwe ekuruba kithwene itwigagwa ibe mama na yonga lakini tutamuona na twenda muona atutethia na ikundine nikenda tukomba gwita na mbere ukimenya mami wetu ekuru ibwe enenja nibe waterite nja na bakaga mpesa tutumba kutangugeja cietu nandi tubateri kwithera ntubatu twitethia kya twina kyo twaiciumia tukarimi barua tugeta kikundine tukariunganira nikenda tuona mpesa nandi tutakongongera mpesa ketu twenda tomba gwita mbere na misi yetu ya karabwega riungana ira tukakobanithia mpesa na ndire mwe tukakanyisia utabura nontu ara tukuruta mpesa tutuciona bwega na naibu kuno ukame kwa mwanya na rero mbare ore mpone kire mubunge uyu mwakuru Elizabeth Karambu Kailemia araba moretie kuthiatira notiela ne bakugunika na mbeca iyi nontu ne cia muinge tukaturirwa nduci tukona matangi cece uja gwikira nduci yu tukomba inya kurima inya tucukuma twetu ondu agoreta iro cukuma ukethwa nuku ciandia tucukuma twaku agwe mwekuru ugatuja ira andu baku batu na twigirwe kyo tuteanene tukuona gwetu twi batu kugia tuikuthurana tugeta ndebene ndirakini igiitarira tukwenda utethio batu tutethio gwetu tuona na ruirwa sifond tutukomba rutumira nontu kwa kwita tutena matangi ya gwikira na tutena nya bibiresi ya gwikira kurukuja rutha mindene yetu nandi gutu na thina tukiagwa na mama tutethia nona gintu kibitwa tuigwa bwega twenda matangi twithina muno eruje twenda uturirwa ithima bia ruje nontu tutene inya ruje ru rwa kong'ana nande korobe thina nyingi muno na cia cibitari tutene nkiripotera Meru TV kuma Bore mbeta wa mwende wala iboni Ibwa sana mwendo la ibuni nonto bariboti eu na musiasa hurane mugure kuma no thimenti no itia Meru weta na mbere kwa tambaru thirikari ya Rais William Ruto nikenda bakona weti na mbere kulukina rombete mirandi ya weti na mbere ire kureta kaunti ya Meru yekirwa siasa na kinya Meru kumiamukira mwandiki wetu wa Nteto Defo Gituma no tutariria nawe Esther Mugure muciaca kuma Ntere cha Northi Menti noritia Meru gwita na mbere kugwatira thirikari ya President William Ruto na kithure kindiki ni aria kuga kugwatira thirikari iji ni kuketha matunda ja kura iria baringire mwaka jwa 2022 batu tutu support thirikari izi ira tu support tha izi simply because gwikio tu support no batu twaringira kura 2022 na imatunda ja 2022 tukuria tha izi na ijo tukwenda kuriwa kwa butige ni kuingia gituma gikingi indonere gita ria the former regime twaingia gituma inya thirikari Uhuru bire ri gutureta na itu twaringite kura tutabionere bikirwe na ara kunge kura itaringi na ndiso ndenda kwira Meru become tigani kukikro pressure ni antu bana interest chiao twenga thirikari twaga maendeleo kairi tukuona twina mutano cia wetu aja kindiki inya turingi tura thirikari ne miaka igana tutura kura tutina numbers ko gutirio turingija kuona giti kia deputy president ko tuge turigika giki twene yombo kana kiremereti katugike oto twene na ino kuona deputy wetu kuma ko jukia thirikari kagita kau ajukia ejete Meru several times na nyagweta Meru beto beta kwawe beta kwariria about maendeleo ya Meru county itu kuona buru na aciumitie ko batu atugike kira twene na batu twetena thina na kiama yoyote kira kijite ni Meru ende turiuga kiama kira gigakinya Meru kitujukire mwana wetu mu Meru ai deputy president ri watu atiga kurwa na kiama kiu batu tena thina na atukuga tukaribira twene na maendeleo zeze jangugira twitira 2022 tutekurira bira twitira 2027 yekinya tugakara nthiguru na tumake na tutege bira tuthithiritswe na ndio nkwira Meru tumeni na tigani gukinywa mbureki na wu nturene ni antu batijura bakwenda nkuruki Esther Mugure na kathirite thirikari ni mirandi ya witi na mbere ithirite kireta kaunti ya Meru na kinya murandi jo munene jo gukiria cibitari ya Meru General gwitakiri level 6 kuma rira twatura siasa ene cha Meru kana ria kuma ria Meru yambiririe kwithira kene nje thirikari cha majimbo tutionete maendeleo zange za manene jajara jete kuthithika in Meru county za kunene ya cibitari withira level 6 au turatwire mbere antu baroguma aje ba cancer bageta Nairobi Women Hospital Nairobi cibitari Nairobi bageta Kenyatta Hospital bageta JKUAT ende ankwenda kubwira cibitari u ya nenewa aje ba cancer bagatibia gwaza gwetu
antu bara bayite baja level 5 tene gitingio na antu akubaikia na ndi gutimwazie ugaikaua kuraza agaikaguaza na kwenda gukwira inyate sibitare yake ikethre nenetie ankwenda kuboni nyango giciezo cha Meru County kanene antu sibitare ikethwe rifaro ya Eastern Province nontu antu bakuma na uba Eastern nange bakethra bagituma wa rifaro bakeja antu baitia Kenyatta bakeja Meru inkurona ngatega sibitari cietu rantu bumaga guku tugaikia azi betura tuthatu na azi especially bakansa tukabaikia Nairobi twitaka tukajokia ka family house kagukara kutwikara na mwaje wetu tumwika ya sibitari. That's what will happen in Meru County inya uteri cietu cieta gukura nandi nontu antu bara batiuma kuraza beja barara ka sibitari bakajokia nyumba cietu cia mahoteli uteri cietu igokira barabe na biashara cinya cha taxi bakethra bakijuka bakigitumikaga cia kubaika hapa pale cia antu babikibiki na ngugi nyingi igakura in Meru County. Nkiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagitumam. Na Felicity Nkirotembiriri urokumereria mataitike mubunge wa Mwekuru kaunti-ini ya Meru akiaria rintere ciatiania na ikite wirani ataka kwa mubunge wa Mwekuru kiri kithurano twitite hakubia mirandi ya witi na mbere kuma kiri ikundi biti bia kithirikari arabirire wite kigina kira kitengi kya OBC ya mubunge wa Mwekuru kite kwana kubuithia mirandi kaunti-ini yonde andasumutuire wathirinja nawe kira kirore. Akiaria lembene gicumbugi getikano West Felicity Nkirotembiriri urano maba kumerire matete kyo bunge ba Mwekuru kaunti ya Meru na gwitoba kwithira kithurwa mutongoria wegura kaunti ya Meru kikithono kya mwaka 2027 akomba kwithira kitina ngwene ikundite kithirikari gutie na komba kwithira akireta mirandi weti na mbere ya kaunti ya Meru undi ndo kumenya indawite ndenda gitikia mbunge wa Mwekuru kenda na ndawite actually mbecha ira nyingite changafu mbecha ira nyingi nira umba kulobi ome ngaf kana mbecha ira cha ome ibo kurikana inda uye tenketha ndina department specifically ekwaria na private sector companies kenda tumba kurecha mbecha yontu yai randa uwa partnerships kana nda uwa kuandika proposals cho mbecha mantu ya yonda area na inkweregera na inkoromba mwathani ati 2027 bwampa gitiki bukona mantu ya iyo ya kethra ya yori Meru County already boko me akinyante na gite indetete tumiradi tonini to hatcheries kuhachi chicks kupress sunflower rehabilitate boreholes so imbombete ko mobilize partnerships already in Meru County na umenye mtu ake akwithira ena kura chiantu nyeira kaumba gwita guchwa nyingi nkuruki tekenya ke kinyarongo kwina antu baingi muno bomba kuyo tutethia na ibonete mantu ya kiendelea bwega na inkumenya tuweta bwega mbele iko sawa, the future is bright. Mbuge skuru ya Kithi Girls High School nyoni benefitite na maendeleo jajaja kumania kere our former BOM chair Joe Madam Nkirotembiriri rere ari nara kwa Kenya Pipeline mbuge skuru we mbere buru ana batora gutaroje miurone na mitongi bate kwithira baina quality time ya kuthoma lakini rĩrĩa mbere mobilize resources atima na those other groups ibombire gutwikira mboaur nene ndene skuru eu ire umba kwithira gituretera roje rwa kurima rwari to gutumira nenya tukwethira tugikundia the neighborhood je kanisa mbuge that is the way to go na utongeria bore tukwenda ndene society eje ni utongeria bo maendeleo jaje utuonere kuma kiria wa former BOM chair ore oli Mwekuru wa maendeleo ya kabubuti ani Felicity Nkirotembiriri wete kumania na beche bethara bakeo ya bunge be kuruginde nthugura Kenya akomba kwithira gichwana ikundite kithirikari na ntubangi umbuke thakitete kutemira ndiye wetina mbere kaunti ya Meru menya thirikari bukomete umba kwithira ina beche cia kwana cia kubwithia mantu yara yonthe tukwenda ibu kuona budget cia tuchithara china deficits kwaurira partnerships yontu ya ichokarika rira private sector and government organizations bakwe batu watia kire development yontu ye etukue bwega na itukua kinya the other private sector companies nyabo ito bakaribisha Meru na ito bakaribisha participate in the development of this country kithirekirie Felicity Nkirotembiriri no weto kire antu ba akithi anko bera baina facility nja muno au na ana barabonde bare by school way ba make sure ba gutumira facilities itoreterwa kenda chiomba kubachanura kana kubaukeria kana batethia baomba kujimudu
maishene yao baadaye. Mbuge mantu jaja jaga ateithia na babaingi bara bakethira baina foundation yenjega ya kuambiria kithomo kiao ndene ya primary schools, senior schools na bakeja ndene senior schools bakethira baria na mbeta thani baria turomba tukijukia mberene na tukomba kubatethia. Kiripotira Meru TV kumatiani Mbetanda Msimuturia wa Thirinja. Ibya anda sana kariba Centriment ni bakudeta ni barabara ya wita Kithongo ila bakoni tempanga kiribo nindi ni bakuria mubunge wo Kilimangushine kubalikana na kubathondekera barabara hiyo. Hebu tukumyetheni mwandiki wetu wa Nteto MC Mwitonga. Akari wa Centriment ni bombite kwithirwa na nobo atumiri barabara ya Karugwa ni bombite kwithirwa bagiteta ni aria barabara iria batumaira yombite kwithirwa imathai na yomba kwithirwa kibekirithia ngarama inyingi ni boretie mujumbe wao ombe kwithirwa akibathithiria barabara ni kenda kinyabo bakomba kwithirwa bagitira barabara ne ithongi aria ciejira umuritu wa cukuru re tujuju tukajira twatiga utebuye dokumono kamatete kanote kamatete oterebuye mire bwana no tunjenjero no kudo kono marinya jau kunanganya spring na inyamono to no metalo barabara dokumono kanyamono na weka matabiki biki ureta wetete ngara jire kalo wayonda kuma Kithongo kwina monga na angira mieri kionde rombara yako MP kirima tugitira njira dai nyabara bainge batyo kamato bareta maguru no ntumuntu agete kubakubanagwa akinya nogi bara bainge kabindi muntu etetina magu turingara kire makura ga tuthiria njira ira yona ni njira eta nyanja tutigomba kuna ena manjira uo kona mountain kona mountain njira ene yani njira to gwitiria te i atwarite tubagu isiagitirwe ruji ero mbere yako tuthirwe njira na tukira karabasi cia kuna muci tu mpira tathura kirema no tathura othia njira tuwe tengo yaitite kura ati kuonaga no ngathithie njira muno Karugwa mwanka mariene nethukia Karugwa uo kuone kari kwino tita ingaingirita uo kinye kibando kona twengwa gwira turi aja uju sekondari aja skulu je Karugwa atuthia njira eji twetere ruto kana uko kimwe kiuge kambira gwikira ranu irio ambiria kuja momorabwa na mwanka na ndino kuona tikiri turi arimi na turi mage tunja majani turi maja marigo no tuka tutiri mana nyingi kwa chi turi mai ndene barabara na kwina thina muno kumaria into bia to kumai ndene minda yetu huku twina thina muno kumaria into bia jai bia nya barabara ndigitaja bia nai nyana bonda barabara mukuru kwa twithine nembe barabara yetu ine mwechimu wa Kirima aturo twira agatwikira rami ngaikeke ngai kuma ina miaka ire ngai keja tukiro ngai geke tuiko rami na tutura tukariu utukwa mikobe tutura tukutira mikobene koko gwatu into bya turi ma tuona kumariria tumari athina tuina ria tuina ntubakawa tuina majani lakini mwachumo wetu ura akarero kuga akanywa aki na tuge muntu kuga atura tuyoke mwathani na jau ni jonda ikia kwithirwa nkiona na nkigua mbita MC Mwitonga ngikuripotera ndene ya Centriment Meru County Meru TV ya MC Mwitonga yetukira katanta kiri Nteto cietu kadho cia mwanya kiri barabonde bombo kinyanithia Nteto cia Meru TV muthenya kwendera kaita kathongi kajuri ni thani mbe murungu mweninya bitawa tiri mbabu